Kipulit Anti-Narcotics Task Force ni ANTF ringkat kejingan trelang berkipulit ke West Chante Hills Leo ban kurup ia drok ubah 1.9 program ubah syongdor kumba nyolak tingka haga jingkan ra ha West Chante Hills. Alor ke kubor ya kejingan ki arngut ki priu nasil charge Shillong ringkat baru drok kipulit ke ANTF bat kipulit ke West Chante Hills kila pin up strip hasilin ter ke NH06 Pramer. Hagapor kuma prabajiman step kipulit kilabat ya kawai katrok kebadan new number ML not san di pralai praway. Ki arngot kibla syakim kidei kibla tip kerteng kumu Robert nongrum lai plais nem kerta na ketat nong mensong Shillong berubat skem lang jaran lai pu ars nem kerta na ketat blok 3 Shillong. Hagajing talasi kipulit kilalap artli ki senduk bu sabon plastik balapuri hapok ke jaket. Habala tes dalap bau dewu drug heroin. Ki artli ki paket ki dan kejingkia ke bas 1.9 gram. Ke ANTF kalau orang berkejing tokit kadang ya cakmat ban lap ya ketenrai bat kecaka bertemu ban penpoi yau drug. Kum juru ya kerukum wan kit yau drug kejing hal enti ke pisah bat kejing adai ki belak bandan hapadeng kejela ban khaii drug. Kini kejing kanra kadai shipenta jong kejing panjeri ya ki an ki berpensyong nongrim ha kejing wat banyak persya ya ki kinhun khaii drug balapan bet rinti ki betrikam hapo bat lingba kejela Meghalaya. Ke ANTF ke kerpar rui ki pajba penyasam ni kijing tip halor kijing khaii drug bat ong makum kene kijing trelang kan kershan ni kijing persang ban teyek Meghalaya ke balat no drug. Ano ba? Jot piye